United Kuki National Army UKNA की फाउंडर चेयरमैन थांगमांग खोंगसाई की खुल ओरिबा चुरचानपुर डिस्ट्रिक्ट की हेंगलेप सब डिवीजन के मनुंग सनबा सोंगकोंगदा ngasi nukhel security force ka UKNA की काडर सिंह की मरकत चावना खुथोंगनख्रे बॉम यावना अफा मखल की खुलाई किया यावना खुथोंगनखिबा अदुदा असोपन खरसु यावरे हाइदे मखाताबा अपडेट ngaminase Sokle Kuki ahum RIMS da layeng sathaba yahandabasi human right khongauna bani hana kohurna phongdorakre haukiba tang taramanga da kangpopi district ki manung chanba leilon wifi da NSN IM amasung masigi proxy ZUFK na bombing tawduna Kuki ahum aso panangan kibagi thawdo ado akanam ongda condemn tawi thawong asi khulai pai da civilians ki mathakta chathaba terrorism ki oiba thawdokne amarom da thawdo adu da sokhiba mioi ahum imphal ki RIMS da treatment chathaba yahandaba haibasi yamna ikainingai ni amasung thawong asi human right khongauna bani haina Kuki Organization for Human Right Trust ke Meitei dagi thadrokpa cherol amana haire cherol sina makhata na hairibana Sokle miyosing adu RIMS da santi oina emergency care da lainabagi ayaba pibagi mahota yamlaba miyamna makhoising adu hospital asida admit tawdanaba protest sathakiba adu da security ki Meitei dagi su tear gas kaptuna miyam adubu tan khaina bahonakhe ethnic identity the yumpham oiraga tamthina Sokle miyosing adu emergency medical treatment chathabada athingba pikhiba si yamna saukhataba thawongne thawong asi medical ethics ki fundamental principles sing adu violate tawbani amasung Indian Constitution Article 21 gi makhada piriba rights sing amasung international humanitarian law khongauna bani hospital ama haibasi asokpa singi oiba yamna safe oiba mafam ama ohengadabani kaluki line da yenglaga thabak tawgadaba mafam ama natte haide amarom da hairibana leilon by fage attack the general miyosing phaduna logi oiba cherak pigadabani attack adu konsa khulda leiriba CRPF post mayadagi chatharakiba oibana thawdoski matangda akangnaba matamgi manungda investigation chathaduna mara leiba sing adu phagadabani RIMS da laikanariba Kuki youth ahum adu state government amakogi safety amasung security pigadabani loinana makoi ahum adu mapung phana medical treatment chathagadabani makogi guardian sing da facility khudimak pigadabani makogi care da ayat apan pirakpa miyosing amasung organization khudimaki mathakta akanba action lakhotgadabane irang asina khwaidagi setheng phangleba leilon bai phai amasung Kuki jo village sing da yamna effective oiba amade mingcham mikhai naidaba security cover tawgadabane loop asigi maike dagi hiram sing asigi matang da National Human Rights Commission Supreme Court of India Constitutional amade institutional authority khudimakta mayek sengna khanghanduna justice kidamak sapchana thengnagani haire Traffic police ama thang da thilambadagi sokhibagi makhataba akupa pauda ngasay pung taraga milini phumangarom tarakpada traffic police person ama pauna kaithel gi Mahabir pharmacy manakta duty tawringi da masakhang da bamioi amana rukham da thang na thilambadagi RIMS hospital da laikana khrei Sokle traffic police person adu di kwa kaithel mayai koibi dagi Salam Tarun Kumar Singh sahini phunifan apokpa as samungau kawe mahaki makok amasung khut ki mafam khara da sokhe Sokle Tarun Kumar traffic control police wing da posting tabane thawdos da senari bamioi hojik phawbagi oina phabagi paulaitre hiramasigi matang da city police na case ama lokhatuna thijinba hawkhre haide RIMS war zone onthok pigano haina phongdorakre serasigi khwaidagi chawba analayeng sang ama oidiba Regional Institute of Medical Science RIMS bu war zone onthoktana hospital asida thabak tawriba staff sing da satokhasin tawbada erapan ba piriba si tawbigano haida RIMS Nurses Association Lamphel Part RNAL na appeal tawrakle ngarang security force sing na Kuki asokpa hum RIMS hospital da layeng na porokpagi wahauda thokiba thawdo adugi matangda RIMS Nurses Association na sinduna RIMS hospital da pangthokiba pawgi mi phamamada association asigi member Salam Romana hai hospital ama haibasi anaba kayana laktuna layeng na diba mafam amane asiguma mafam asta yamlaba security forces sing thajinduna war zone amagum onthokpa natana hospital sida thabak tawriba staff singna saktak se phawa yanduna chathogasin tawbada security force singna erapan pirakpa hospital campus manungda mock bomb tear gas shells sing kapsin basi yaningde makhatana tawbigano haike amarom ngarang security singna RIMS da pukhalakhiba Kuki asok ahum adu makhatana hospital asida layengli haide claim torokpa yaroi haide maihorol dagi lang thabal khunja singi lam oiduna leraklaba
Piba Konzen Amadi, Kenam Single, the Kanagama Kalo Purup Amatana Makogi Lamni Hana Clam Torpo Yaro Hana, Salaisa, Pibarel upon the loop Lang Tabana Tadropo Zero Aman Haide, Zero Sinahai Kunjas in the low single Tobama de Forest Department Galunana, Usara Tadibasida Erapan, Yakai Chingava Pirapo Yaroi, Nampuda Erapan Piraklabadi, Maduda Torokpa, Apapatagi died the Kudemak Masamasana Puzakata Haide. Miyamna terrorist Sogot Palengak Haina Rakani Hana, Kaideman in a Pondo Cray. Deputy Chief Minister Amagi Mapuro Bana terrorism ki thong sathabada senai khanglabasu phamlok thoktaba amadi phadriba government ase terrorist sogatpa government ni hairodabagi maram leiroi hainarakani haina senior advocate Khaidemani na phongdokre moirang khomda leiba masagi yumda pangthokpa pawgi mifam amada senior advocate Khaidemani na makhata na hai government deputy chief minister gi Mapuro Bana lone adaba terrorism ki thong sathai khangna phadribasi terrorist sogatpa lengak ni launarakani Kuki militants na handak Naga ki Meitei Taruk mutum kak thatpada natana haksang ke sarup phawba suna phangbangam daba haibase yamna tamthiba thawong ne Naga ki musing kanana phaki bano haiba makoi gi loina bising na taklaba phawba chenaba mioi amata phaba leite thawdo adu da maroi na chenariba kene pigi kadar sing ne lubasigi luching bana thangboy kipgen kawbo deputy chief minister nemsa kipgen gi Mapuroi bane haiba punamak na khangnarabane wafam asimak deputy chief Minister Law City Kona Media the Pungdok Laikre, Cabinet Minister Manami Hatpa Kanana, Mihatpa Git, Taudokta Kanakana Sene, Hyber Pondok Lava Pawada, Lengana Karimaki Tabamata Paikatriba Karigino, Constitution Article 164 Clause 2 da, Miyangi Kola Punamak Lengaki Council of Minister Tausada Yade Hana Pale, Manipur Lengakta Husuk Minister Taraga Minister Mangan Ladybane, Maike Kiadagi Mihat. Asida Deputy Chief Minister Amaki Mapuro Senai Amasung Minister Adu Pam Tado Hanbaga Loinana, Senadiba Mapuro Supaga the Banana Launa Rakle, Hiramasimatang the Council of Minister and Lopam Topa Todang, Mirai Sumde, the same with the Deputy Chief Minister Namsaki get Masana Pam Tadopam Toy, Libak Tiba de Hosuk Pabo Makoki Matata FIR like Dre, Hiramasimatang the FIR Lokatuna Parva Matung the Miam, Pondorak the Wapam Sumina Tragalali have to Tigapam Toy Hike. Meitei amasung Naga gi apunba platform ama sagar haudrabadi tonglapsat leiroi hana asangka sana phongdokre Meitei amasung Naga phuruki apunba platform ama sagatuna issue khudemak thengnadrabadi phurubani gi tonglapsat leiroi hana Native People's Committee Manipur NPCM gi convener asangka sana phongdokre Unified Response Hyper Hiramda Chandel District ki Panchayat Community Hall the Pang Thokiba Nomagi Oiba Awareness Program the Mahana Haike Kuki Refugee Yauna Status the Kanglon Kaina Sang Selectun Yellow Purup Sing the Apan Bapiri Mitop Kandoktuna NRC update Tawdri Power Census to Hondanapa Pirep Lomina say Chandel Naga People's Organization CNPO na Meitei amasung Naga Puruki CSO Singapore Sinduna Sam Kiba Native People's Committee Manipur ga Kusamnaduna Pang Thokiba Thoramadu Retired IAS Timothy Jimikna Manipur da NRC update Tawbada Kanabagi Matang the Wapam Kya Pongdoke Thoramadu the Wangang Kiba Indira Gandhi Tribal University ki Assistant Professor Homen Thangzamna Athumatam the Pang Thokadoriba Census Samasung Masina Pirakada Sapu Singi Matang da Wapam Kya Thamke Chandel District Headquarter Gya Kobi the Lady Kul Kya Gimusing Yauna Pang Thoko Thoramadu da Asangka Sana Makatana Hai Manipur the Palbalenga Sri Mamingtagi Oibalengakni Law and Order Ngakpagi Thaudang State na Lawgadabane Adubu Manipur gi Oinadi Center na Yathang Piraga Thabak Khodimak Tawduna Leire Miyam gi Thagol Tawnaba Leiriba Politician Singsu Center gi Yaka Yengduna Thabak Tawduna Leire Asigumbar Chera Asida Lamdamasigi Yellow Puruk Oiriba Meitei amasung Nagana Wajaw Nganglingai da Mitop Singna Policy Program kaya semduna Lamdam Asibu Paisina Honarakle Thaurang asigi Manungsana Special Intensive Revision SIR Census Samadi Delimitation ki Matangda Kuki Singna Mangjawnana Thaurang Tauraga Lone Ado Moongda Makogi Oba Purupsing India citizen Ohanaba Thaurang Tauba Loikrabane Matamamada Naga Amasung Kuki Gimarata Tokiba Kotonabagi Taudokta Kul Tadoktuna Sana Kiba Naga Ayamba Masage Kulda Halapangam Kide Nagasing na Tadok Lamba Lam Adunga Sidi Kuki na Loksinduna Mapa Mapugi Lamni Haraklabane Mang Krabalam Kanna Bohonabagi Mohota Meitei Amasung Naga Purum na Karisuna Tabahiramda Unkanaduna Leire Asigumba Tanzasida Kuki Singna Akanaba Tausalamagi Makada Lam Loksin Kiba
ꯊꯤꯡꯈꯤꯕꯅ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯀꯌꯥ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯗꯦꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯤꯡꯅꯕ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ NRC ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯥꯒꯥ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ DB ꯊꯝꯗꯣꯛ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯤꯁ NPCMꯒꯤ ꯀꯣ-ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ PS ꯗꯦꯕꯥꯟ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯃꯍꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯥꯀꯦꯁꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯄꯥꯔꯁꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝꯅ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯁꯣꯏ ꯑꯉꯥꯝ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕ ꯃꯊꯧꯗ ꯀꯠꯊꯣꯛꯂꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯄꯥꯔꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯄꯨꯂꯤꯁ DGP ꯃꯨꯀꯦꯁꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯄꯥꯔꯁꯟꯁꯤꯡꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯨꯝ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯦ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ R3ꯗꯒꯤ ꯂꯨꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯐꯪꯅꯕ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯄꯥꯔꯁꯟꯁꯤꯡꯗ ꯂꯨꯄꯥ लाख केस इंसेंटिव एवार्ड पीरगनी है DGPना लाउथोखरे मणिपुरगी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP मुकेश सिंह IPSना मणिपुर पुलिस R3दगी लुट तौखिबा मसिंग यामलबा नोंमै अमदि मरुसिंग रिकवर तौनबगी चथखिबा ऑपरेशन सिंगदा सरुक याखिबा पर्सन सिंगदा लुपा लाख केस इंसेंटिव पीरगनी हाना लाउथोखरे DGP गी अनाउंसमेंट असे ngasi mahana Imphal डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दा लाखिबा यंगसिन खोंगसत की मनोंग चन्ना डिस्ट्रिक्ट असगी पुलिस ऑफिसर्स अमसुंग पार्सन सिंगा उनदुना मखोइना ऑपरेशन सिंगदा थवा यावना अमदि माय पार्टनर चथदुना सिक्योरिटी की मपांगल असि कनखनहनबा होनरिबा सिदा पुनिंग थवगतखे ऑफिशियल ओइबा स्टेटमेंट अमगी मतुंगिना 2023 की मे 3 दगी हौरखिबा इथनिक वायलेंस असigi मनोंगदा मणिपुर पुलिस R3दगी खुसुखुलाइ लिसिंग तरुक रोम हेनबा लुट तौखिबा असigi मनोंगदा स्टेट पुलिस अमदि अतै सिक्योरिटी एजेंसी सिंगा लोइनाना लेप्तना चथरखिबा ऑपरेशन सिंगदा लुट तौखिबा खुलाइ सिंग चादा हुमुद्रादि हौजिक रिकवर तौबंगमले हाइरे लोइनाना मखाताना लुट तौखिबा खुसुखुलाइ सिंग रिकवर तौनबा मखाताना ऑपरेशन सिंग चथरखिगनि हाइरे DGP गी ngasi यंगसिन खोंगसद डिस्ट्रिक्ट असगी पुलिस सिंग गी थबक थौरम सिंग रिव्यू तौखिबगा लोइनाना लॉ एंड ऑर्डर की फिबम सिंग क्राइम ट्रेंड सिंग अमदि हौजिक डिस्ट्रिक्ट असद चथरिबा ऑपरेशनल एक्टिविटी सिंग सु रिव्यू तौखे मान डिस्ट्रिक्ट असगी पुलिस ऑफिसर अमसुंग पर्सन सिंग द डिस्ट्रिक्ट असद प्रोफेशनल ओइना इन्वेस्टिगेशन तौबा सीनियर लेवल सिंग द लेरिबा ऑफिसर सिंग गी सुपरविजन मखादा सेंसिटिव हाई प्रायोरिटी ओइबा केस सिंग अथुमा तमदा डिस्पोज तौनबा होनबा यामना मथौ ताइ हाइके लालहौबा सिंग मरि लेनबा थबक थौरम सिंग कुपना येंगसिंदुना ऑफिसर सिंगना एंटी सोशल एलिमेंट सिंग अमसुंग एंटी नेशनल एलिमेंट सिंग अतमना टारगेट तौदुना ऑपरेशन सिंग कंसिनगदबने अमदि पुलिस सिंगना पीपल सेंट्रिक ओइबा मोंगदा मियाम सिंगी याइफनबगिदमक प्रोएक्टिव ओइना लेदुना शांति अमसुंग पब्लिक सेफ्टी सिंग डिस्ट्रिक्ट असदा लेहनबा होनगदबने हाइके डिस्ट्रिक्ट असगे पुलिस पर्सन सिंगना ड्यूटी तौबा मतमदा डिसिप्लिन लाइना इथिकल कंडक्ट सिंग लोइना पांगथोकपा अमदि ऑफिसर सिंगना पुलिस प्रोफेशनलिज्म की हाईएस्ट स्टैंडर्ड ngakna ड्यूटी सिंग तौगदबने हाना पाउताक पीखे जून 23 फाउबा इंडिया दा टेलीग्राम थिंजिनख्रे हाइरे जून 9 दा नौना अमुक पांगथोकदौरिबा NEETUG 2026 की एग्जाम ग मरि लेनना आरानबा पाउ संदोकपा थिंगनबगी पांडमदा जून 22 फाउबा इंडिया की मफम पुनमक्ता टेलीग्राम ऐप सिजिनबा थिंख्रे महिरोय लाख 22 हेनबना सरुक यादुना पांगथोकदौरिबा मेडिकल एंट्रांस एग्जाम की मांगोइनना अखनबा थौरांग असे लौखलकपने रिपोर्ट अमना हाइरिबा तोंगान तोंगानबा टेलीग्राम चैनल अमदि ग्रुप सिंगदा NEET एग्जाम ग मरि लेनना वहांगसे लीक ओइबगी मतांगदा सेमजन साजनबा पाउ संदोरकपा थेंगनदे थौंग असिना एग्जाम द सरुक यागदरबा महिरोय सिंगदा लांगतकनबा पोखनबा मरमना मतम खरगी ओइना टेलीग्राम ऐप थिंगनबा थौरांग लौखलकपने अरानु पाउ संदोकपा थेंगनबा होनबदा मेटा गूगल अमदि टेलीग्राम चिंगबदा मपुंग फाबा कोऑपरेशन पीनबा ऑथोरिटी सिंगना खंगनबा लैख्रबने US Air Force की बोमर अमा काइख्रे कैलिफोर्निया की मोज़ेब डेजर्ट लेबा एडवर्ड एयर फोर्स बेस द US Air Force B-52 बोमर अमा पाइखलकपदा ngairenge da काइख्रे थौदोदो हेक थोपगा पाउ फंगबगा इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम सिंग थौदोक थोपम द चांगसिनखे मियोय निपान तोंगबा B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस एयरक्राफ्ट अदो एडवर्ड एयर फोर्स बेस दगी हेक पाइखतखिबगा खंगहौदना काइखिबने थौदोदो मियोय निपान सिख्रे सोशल मीडिया दा थागतपा वरोलमदा मिलिटरी बेस ना एयरफील्ड अदो मतम खरगी ओइना थिंगजिले हाना लाउथोखिबगा लोइना मफम अदु तमना पाइरकपा एयरक्राफ्ट खुदिमक अतै अतोप्पा मफम सिंगदा पाइहनख्रे हाइरे